na jiko bata, sex. E narere into sakasakambe kami ko na kene rongo ni kuwa. E sana sinibun taki. Because it's in the Bible. E wala tambutukin na naposong ko na sex. Ito so weekend ko na sex, ikusin rongo na may ito kita ko kito buli na sex, kito buli na tal may bindua, do tal na sana, do tal kito ito singa di buli na belut. But it's in the Bible. But do bir tongo nelo. Dongo nelo. Sali pa lubeni, sa kay kami bakawati, sa tabi bakawati tin ko katangan. Sa kalang mo kung kay kami ko bitsinan. Sinikala ko ni tala tumandanga na ni kero chukupatchuk ni kero sinbawati, kami ko chinan. E tala tumandanga amro sali pa lubeni. E tala rorua. Kakoya. Kero sali chukupatchuk e tala ni kero semberi ni bawati kero sabol lubeni. Isi kakoya kero sali chukupatchuk kung kami ko me bakawati tikyo kung kay sinbawamo tikyo. Kisin biya mo tiko sin kala ko e dal chung ni krusin mo e ka ko chinan e taw dal ni ko rusi mo e dal mandangan santo tol bi mun raw ndo se bertuni ba ma na bolo tambo e chuki na be kim da robo kana wonel law se beri ba ko chuki na boso ko fornication le weekend ko ko sa sin ngunum biya e ko sa sin kan taba go en dona ka ni ndo masula kan do ka bi ona kalo ko saranga go ya tu weekend ngo beta senga ni address taki senga chuki ni address taki e tambu Dios Allah ko may na-culture ni kingdom. Nila ko may because we are function the wisdom of God. E tambo niyo engage tagi ko na sexual activity ko sa marriage ko ni bakawati. E tambo. We messed up. Iya sama ipon tuntun tagi ni ko. Au sa bulu-bulu. Kaya nga indo etarong may muri au sa bulu-bulu raw ni ko. It has to be addressed. E chuko na kaya na may bola tambo. Iya sana mbala mo saram. At sabo lang kanita pa na lison. Those are the culture. Yan na culture mito sa nalapkin na the medium of growth now is God's word. God's concept of life. Ito sa natarada kaya baka toka na ibulta mo, we came ni na fornication. We came na adultery, kaya masabawatsi. It's a spiritual battle. Yung na mode, yung na raway. Baka toka na ibulta mo, sexual immorality. Yung kaya na raway tayo mo, yung sinrawatan ng bula. Ito na ibulta mo ya. Kaya ko kaya siga ni rawa na kaya ko sinrawa at sungkori. Sinlebikin to ko sa sinunubia. Asya ka nakanta pa ko. Ntuang ko au sa kaya ni ko. Kaya ko semberi kila ko ntuang ko ni torich sigina pa lebu na torubo ko na kanela. Na lomo ni lotu ka pentiko. It has become the norm now in Pentecostal movement. Na kaya kaya na bi Pentecostals. Asya nga unyang ko na baka na kalsa ni Kevichi. Sasya nga kanta pa ko, sasya nga mateni, waka na kalsa da tuma kineliu. And then the culture has become the norm. It has become the popular culture. In the Pentecostal movement, tosanalo tambu, youths are engaging in sexual immorality. Waka to kayo na fornication. I rest my case. Kaya kung ngay kakakasay siyaw, taliya. Kaya kung ngay butin lululubiyaw, ako na lululutungabi ko. Kaya kung matamburi sumabiyaw, o na matand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 
I wanna hug. I wanna hug. Emeni. Sa mga tono yan yeah, matasin do tukun ibigam ni sa tukun yan ni ko. Because everyone was never born with a culture. Sindo bikin tungkot sudumay sa unang kono tumay. Sindo sudumay sa lo si tumay. Labi nga mati ko sudumay ko sa tara tumay suliang kono. Sindo sudumay sa do tumay biliang kono ko sa tara tumay mo sudumay. Kaya nga sindua kana madi chin kawalu unless you convert to be like a child, you'll never enter the kingdom of God. Born again ya. New philosophy, new idea. Na sudumay na konsya mo dokila. Whoever births you is responsible for you. Your upbringing, your philosophy, na kakadembalensyo ko, whoever births you. And the son of a physical realm, two parents, they're responsible for you. Medyo ko tali so na institution, ramay bukaya na kinatari na kinumbula. Yan na sana bakayalo, and tuwa nga na parent. And that's God.